ovulation day mentu lo ek kevang ji ko so par holo ko swarni hot lo lapen irregular periods mate PCOS PCOD ke so tum ta ovulation day doji ma po mate koson loga ka chichini po ovulation day mate ek kevang lo pu ko pulo chichini ji po ilitum PCOS PCOD ke so tum ke irregular periods lapen irregular periods sa tum ta ovulation day do achiklo janwang le pupis time mantune pen achiklo ke ovulation day do mate ek ke ake me ek ke wang hota do la si ilitum koson lo la ka chichini po pulo tangte ilitum periods ke do la si chelang nang po athe irregular periods sa tum ke mate PCOS PCOD ake so tum ke periods ke do ta non achiklo ke do pen mo achiklo ke do thu adit ta chelarwoi la pen aleng ta chelarwoi mantune ke 21 days mantune ke 30 days mantune ke 28 days mantune 35 days la poson la si koson lo chichini popol asi kaddu ka venili lamarjan nanglang dun ver bang pho bang phitum do an phastami kardom la si nili lamarjan chengcheng ko nangli tumjong si nili channel long akimilang polo tangte subscribe ik tha nili channel long nangli tum kai kita la puson alamarjan si thek pon long ji la si non pangcheng dam lo nang la si last ovulation day matela best fertility mate peak fertility comment to arni lo mate la so ek chiklo jan pe exam ki wang do la so ek men ko so por lo ki wang ji la pen la so a signal do ji ma ko pe ne pula son ko so lo ka chichini po pu la bang so pathak la si la so pot ka chini ji polo tangte bang phitin to ma a periods aleng se ka prek la senang li tum ta check count da no nang le mi thang sta me ni le example thana po 28 days aleng tum phan 28 days the 1 to 28 days la 28 days tum han ni example than pon po 1 to 7 days bang ke periods flow bomb po blood flow bomb po la pen one way ga phi 12 to 17 ang bong ke fertilize mate ovulation day lo ko so arni ko so por hotong bang pone la exactly ke litum puthek the sitame last 6 days ang bong ke ajo tong bang pone ner lo tong bang pone 12 arni high 13 the high 14 the high 15 the high 16 the high 17 the high la se la bang ke ovulation arni lo la 1 week abang ke ovulation apor lo la se nang litum la bang so hosi chelang do nang pokoson se litum chichini poplo tangte la langdam lo na litum phan la ilitum la vaginal discharge do la phikilo ke wang do la so phikilo ke wang kai la evolution arni galia hotke alang si wang ji la clear alang se wang ji stamela evolution arni poplo tangte la so alang bang ke apu chingnir o mate la gama son la so hormu chichini da melo ovulation day mate la ek wang poplo te la hen lo si signal lo la gama son chinir cham lo plo tangte ek wang po la so hosing ke tang thek du nang po chichini nang po emi thang long si do lo po emi thang si chichini lo so lo tum se la so holo plo tangte relation du nang po la so hosi po relation ba la fertility adet par pe tik anke la puson lo plo tangte concept chat piklo nali tum ta try tha la first bibi kicheng si ki chupa theji tum kabor I sitame der pik titi kosonlo ma popu kama tha to kela ke naturally mate hem tot lun pen emet thang na hok dam de ilitum ake hello dam polo tangte mate ilito hospital dam polo tangte hala dakke ikhi eda dam nang ji la ovulation ani ke chichini je phans ta mela pe ilitum malom ke la puson ovulation tracker ta hormu ta ve ami sen ta ve la se ilitum ke la bangso ovulation ani chipachini ji mate chichini tung dok polo tangte mate hospital doctor tum long pen chichini ji polo tangte ilitum han ke angtan se nang toy jui po angtan ke hai ami sen do ji stame ikhi eda dam nang o ji stame ikhi dada ve tum polo tangte la puson hem along stame ilitum emi thang chichini thek pasila soteng dam polo tangte chichini je piklo la pen concept chat piklo athe emi thang budi lo emi thang se chichini la bangso a hormule chepang thek non la phikilo ke bang mate la vaginal discharge se bang la gama son lo polo tangte kai ke alang ason se bang ji mate chichini la pu champa semba sam la pon chaji la ovulation hodlo polo tangte la bang gama son si chimande ji la sila chepang thek non